Pemirsa kahanan pandemi COVID-19 ringgalah hungkuran sampun sayan becik. Pante pasien COVID-19 taler kuningin nendudang. Ya diasun asa punika pemerintah kramo miwah baga sani paiketan kaptiang setate waspada santukan COVID-19 durung metilar. Juru bicara Satgas COVID-19 Bangli, Iwayan Dirgayusa Mausang, ya diastun kanan sampun memargi becik nanging krama kaptiang state waspada ring sejeroning pewatesan sanes sampun ketedunang, kejejahang kasus inucap Presiden Nincap Mali, puni kemawinan telep ngelaksanaan protokol kesehatan minekadi state ngangin masker, ngewangsu tangan ngirangin mepupul, state nyaga kesehatan tur nyaga imun, raris ngejangkepin vaksinasi patut ketinjapang, kaptiang melejalaran vaksinasi sanes sampun kaicen majeng samian kramo, Presiden ngelawan virus COVID-19. Ring kahanan penincapan kasus sedurungnya nih, kaptiang sida anggen pepelajaran majeng kramo, untuk nincapang rasa waspada tur saya yatna. Disiplin masyarakat di dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, terutama di saat berkumpul dan lain sebagainya, 3M itu terus harus dilakukan. Jadi jangan sampai lengah. Prekanti sani becek pantaraning pemerintah, tenaga kesehatan, kramo miwa baga sani mepaiketan, resejeroning nampenin pandemi COVID-19 puniki, mang deside ketinjapang antuk nes penglalah puniki, Tetujuannya tio sering bidang kesehatan, talar antuk nangyang male perekonomian tur presiden maparikrama skadi Jatimula, Ratna Bali TV.